Bagsik, Mr. and Mrs. Philip Noel Montero, pamilya ng Rodrigo Campo, Armando Polintan, at Josie Angeles. Para kay Baytanang Claire Palding, Evangelina Giana Rico Ocampo. Aking special intention Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mrs. Lenin Malang, Marie Cris Paldeng, Mercy Fel Arce, pamilya ng Yolanda Ramos, Catherine Paldeng, Annie Razon, pamilya ng Derek at Flor Sanchez, Trina Yason, Marie-Jean Tiongson, Julian Guevara, Ralph Benjamin Pasilio, Mary Manette Pineda, Joed at Karen Joy Dimitri, Rica D., Darrell Francis Sanchez, pamilya ng Michael at Nida Orquico, pamilya ng Francisco Calilong, Jetro Asarcon, Nestor Dait, Nanette Villa Valdecantos, para king malabwang kapaldanan at kaligtasan di Reverendo Padre Jesus Layog Jr., Cecilia Kiambao, Jai de Hasis, Antonia Guevara, Jesus Navarro, Romnick Nidar, Gloria Arevalo, Nilo Udan, Emilio Guevara, Doktora April Helen Gosun, Ana Benitez, Dick Ong, Corazon Gloriani, Maria Nicolay Rose Santos, Lidia Valencia, Lucila Mago Nagit, Lynette Miranda, Nancy Hidalgo Ocampo, Eduardo Martin, at Pauline Kerr, at ding sablang kapatadtang masakit. At para king nalanganggang kapainawan, daring kapatadtamong Mayang Unabie, Dinorma, Eusebio, Francisca, Emiliano Sr., Celerina, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Marian Ocampo, Julio Velasco Jr., General Amado de Mata, Mica Suarez Sarsuela, June Gomez, Diosdado Manansala, Jose Ginto Sr., Danilo Canlas, Doktora Lilia Cabrera, Fe Baluyut, Clarita Ariola, Nancy Ocampo, Roberto Pacheco, Mico Española, Edgardo Artesa, Emmanuel de Jesus, Ofelia Alto, Teodoro Amante Sr., Brenda, Jose Glenn Amante, Esther Sotero Lopez, Ronnie Jeronimo Sabio, Jonah Barrera, Jacinto Gomez, Doroteo Carlos, Apolonio Maria Malonzo, Hermenihilda Carlos, at ding sablang kaladwa king purgatorio, at ding alanang makaga nakapakarela. Makanyan mo naman, para king kaligtasan ning balang metong kaya katamu laban king COVID-19, para king malagwang kapaldanan na rin kapatadtamong miapektuan kaniting coronavirus, para mo naman king kapayapan ning kaladwada rin kapatadtamong mituran kaniting pandemic, at para king kaligtasan daring kaya katamong ganaganang frontliners.
Meko keni ikong sablang kakao, oy ni ing inuman nyo. Meko keni ikong alang pera, sali kayong trigo at mangan kayo. Meko keni sali kayong alak at gatas, at kayong magastos na anuman. Anting ba itong kapamilya ng Diyos, may tipon-tipon tamungan, king lagi ng ipa, amponing anak, amponing banal na Espiritu, Amen. ing grasya at kayapan ng Diyos ipa, at ning ginuta mong Yeso Kristo, manatili sanang parati kay kayungan. At keka antimurin. Kapatad, para king tema randamong espiritual, at kakulangan mo niya ulaga, king kay katamong binyag, mit mong kababan na duwan tamong eni, king Diyos, ing patawaran na laring kay katamong kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi karing banal ang misteryo. Ginu, iking malalam, adanuman, at matabang gabon na babyelabis-labis sa bunga. Ginu, pakalulo. Gino, pakalulu. Ginu, migit kange palak pakayap, king gagalo ng danum ning sibol ning betsata. Kristo, pakalulo. Kristo, pakalulu. Ginu, iking danu, mababye kapaldanan, no kaman karin miras. Ginu, pakalulo. Gino, pakalulu. Ing Diyos, sumayubayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapataw na rin kasalanan damo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Manalangin damo. O ipaming mayupaya, ing kekeng pamangiling king kwaresma, isadya na kesana king pamakiyagom mi king misteryo ning Paskwa, at mipasyag king kekang kaligtasan kambening maligayang kapurian. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Pamamasang ibat, king libro ng propeta Ezekiel. Binalik na ako niting tao, ketang pasbul, dala na palob king templo. Ikit ko ka rin, king ating danum amamagos, ibat sibol lalam ning pasbul, dalan, papunta king dane aslagan. Nung nuya makayarap ing templo, manibat ing agos king dane mauli ng dake ning templo. Lagpos king dane ng mauli ning altar. Kaibat na nita, dinwal na ko niting lalaki, king pasbuldalan, dane norte, at linibot, ketang pasbul, dalan ang makayarap, king aslagan. Karin ating meto nga sibol lamamagos, manibat ketang dane mauli, ning pasbuldalan. Tinaglos kami ketang dane aslagan, at ketang panyukad at atalnana, sino kadyang 5 dalan at 60 yarda, papunta aslagan. Kaibat na nita, dinulong kami, king danum aanggang bukong-bukong, king lalam. Sino kadyang pasibayo, 5 dalan at 60 yarda, at anggana karing tudko, ing danom. Sino kadne namang 5 dalan at 60 yardang pababa, at anggana king awakan ko, ing danom. Sino kadya pang 5 dalan, 60 yarda, at milalo na king kalalam, ing danom, at enako makadalakit, nung enamo king kapamilataning pamangawe. Nga nakanako, anak ning tao, pakatandanan mo iti, kaibat na nita, binalik na ko kimpampang ning ilog, at inyang miras na ko ka rin. Ikit kula ring dakalatanaman, king misusumangid ng pangpang. Nga nakanako, mamagos ing danumayti, papunta king dane aslagan, hangga king dagat amete, milako na kanita kalat ing danom, karas na king dagat
amete. Nung numang lugal miras ing agos, mika miyayaliwang uring animal at asan. Uling milakona ing kalat ning danom. Ilakona ning agos ing kalat na ning danom, ning dagat amete, at numan miras mika ating biye. Tumubula ring mingat ba ng pampang, ding miyayalibang tanaman amamunga. Ela malanat abulong at ela milako bunga. Etok nang ing karelang pamamunga, huling magos karela ing danom, amani bat king templo. Maging pamang lading bungara, at maging panulula, ring bulong da, karing masakit. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, ing pakibatapo king dalit, ing Ginong mayupaya at sulibutad tamo, ing Diyos ng Jacob, yang santungan tamo. Ulitan tayo po. Ing Ginong mayupaya at sulibutad tamo, ing Diyos ng Jacob, yang santungan tamo. Ing Diyos siya ing santungan tamo at sikanan, makasadyayang sumaup king oras ning kaligaligan, inya etamo sukat mitatakutan, agyang ding bundok, manabulaman, king kalalaman lalaman. Ing Ginong mayupaya at sulibutad tamo, ing Diyos ng Jacob, yang santungan tamo. Ating ilog amamagos babietula, king syudad ning Diyos, king banal at tuknanga ning kakatas-katasan, at yu ing Diyos libutan ning syudad, inya eya masintang, king kapilan paman, sa korwane ning Diyos, panyatang ning abak amaranon. Ing Ginong mayupaya at sulibutad tamo, ing Diyos ng Jacob, yang santungan tamo. Meko keni, pagumasdan nyo ring dapat ning Ginoo, makapagmulala ing depat na ketiking yato. Ing Ginong mayupaya at sulibutad tamo, ing Diyos ng Jacob, yang santungan tamo. Talakad tapo man parangalan ning maya pabalita. Ligayat kapurian keka, Ginong Jesus, Ginong Jesus. Ligayat kapurian keka, Ginong Jesus, Ginong Jesus. Itangan po, sabi kong manaya king Ginoo, uling panaligan ko itang pengako mo, ing lugod na alang kupas, at parati ang makasadyang magligtas. Ligayat kapurian keka, Ginong Jesus, Ginong Jesus. Ligayat kapurian keka, Ginong Jesus, Ginong Jesus. Ing Ginoo manadili yagay kayo, At keka antimurin, pamamasa king maya pabalita, agpanggang San Juan. ligaya keka o Ginoo. Kaybat na nita, mika piyesta laring Hudyo at mindaya Jerusalem ni Jesus. Karin lelenaning pasbol daring tupa, ating sibol aking salitang Hebreo mayayaw siyang Betsata, atin niyang 5 balkon. Dakalang makakerang masakit, kareting balkon, bulag, pile, at paralitiko. Paninayan danggalo ing danom, uling ating oras sa ing meto nga anghel na ning Ginoo, durulong ya at gagalona ing danom. Ing mumunang midulong kay bat ng megalo ning danom, kumayap ya, king nanumang sakit apanamdamana. Karin ating meto nga lalaking at lunang 18 banwang masakit. Ikit neng Jesus at balo na king malwat neng masakit iting lalaki. Kit nana, bisa kang kumayap? May kibat yung lalaki. Ginuwala pong midadala ka na ako king sibul po tang gagalo ing danom. At kabang papunta ko pa mo, at inang may kadulong makauna ka na ako. Nga nang Jesus kaya, talakad ka. Ibuat me ing pagkeran mo at lumakad ka.
Kanita mo rin kinayap yung lalaki, binuat ne, ing pagkerana, at linakad diya. Aldo ning sabat kanita, inya sinabi daring Hudyo king lalaking kinayap. Aldo sabat ngeni at labag king kautusan ning ibot me ing pagkeran mo. Dapat pekibat na karela. Ing taong pe pakayap ka na ako, yung sinabi ka na akong ibuat mo ing pagkeran mo at lumakad ka. Kitnande. Nino yung taong sinabi kaya kaking ibuat mo yung pagkeran mo't lumakad ka. Dapat nabalo nung nino itang pepakayap kaya. Uling meko ni Jesus at uling nakalatao king lugalayta. Kay ba't nanidi at tagpuan ng Jesus king templo at sinabi na kaya, lawan mo, mayap na ka. Na kami kakasalang pasibayo magkang, lalo pang marawak ing dugpakeka. Meko yung lalaki at sinabi na karing Hudyo, king ing pepakayap kaya, iya, Jesus. Uli na niti, pegumpisan deng ligalig deng Hudyo, Jesus, uling depat na iti, king Aldona ning Sabat. Pakamalan kong bininyagan, ing mayap ng balita ning kagatang kaligtasan. Kapurian ka, O Kristo. Maya pabengi po kay kayo magsabla. Maya pabingi po among. Maulaga po kay katamo ing panlalawe karing miyayaliwang bagay-bagay king kay katamong pamipye-pye. Totoo ita. At naking kaulaga at naking kaimportante king balang metong kay katamo ing panlalawe tamo nung makanano talong lalon ding bagay-bagay king paligid tamo. Po? Kay kayo pong bintana karin king Europa at makanyan mo naman po king Amerika. King po kanong Europa at king Amerika, balo yung bang ding tao ka rin, pota kanong mamangan la, limbawa, mimilup lang sabo. Pota po kanong ilo panding sabo, po kanong mayap o map, karing tao king Europa at king Amerika, yung ating sounds. Potang ilupan mo yung sabo karela. Damo rin po kanuburi, ding tao ka rin king Europa at king Amerika, potang mag-burp ka, o kaya naman po maningab ka, potang mamangan ka. Po excuse karela ita. Abakay katamo liwa naman po, ne po. Kaya di king Pilipinas at makanyan mo naman po lalong-lalo na king bansang China, karing Inchik at karing Koreano. Baligtad baligtad tamo. Kaya katamo mas burita mo potang mimilup tamong sabo, ating sounds yan, mangyeta mo, talagang ilupan mo. Ne po, bakit? Buri namang sabyan nita, nakakanyamanan ka. King kakanan mo, king ilupan mo. Miyayaliwata mo pandalawe pinaman po karing bagay-bagay. Ne po. Pero, maulaga iti kaya kadamo. At naking kaulaga, maulaga pimpung tutu, nung makanano meng lalon king biyemo, ding miyayaliwang bagay-bagay, ang malilyari king paligid mo. Nandin po kabang babasan kay mi pa sa ebanghelyo tamo ngeni, ebanghelyo tamo, ing pamamasa tamo ngeni, nanding babasan kay, nanding karatang ko, king kwarto ko kay ni king kumbinto, may tagkil ko kapanamdaman at may bilib ko king depat na gewa na ng Ginoong Yesus. Inulo ne po may inulo aldo ning Sabat inulo at pepakayap ning Ginoong Yesus, itang meto nga lalaking masakit na po kilog na ning 38 years. At lungpulot 8 banwaning masakit itang tao. Kaso ulong lumpuya, makalakad drugo. Potang dumulong galo na yung danom, at inang mumuna pa kaya. Yatang mas mabilis pinaman po kaya. Inulo na yung Gino, iting tao. Malino yaking ebanghelyo, pakayap Mekad kay katamo, tangalan tamo pinaman po. Iting dapat kayapan. Iting pamanulo na, Pami pakayap na ning Ginoong Yesus ketang tao, ne po. Pero, lawan nyo, ela po makanyan panlalawe ding Hudyo. Aliwa naman po yung karela, ne po. Imbes na puriyan det pasalamatan ning ginuking depat na king oras sa ita, nanong gewa daring Hudyo? Imbes na kabiliban imbes na pasalamatan imbes na puriyan ding ginuking depat ng Jesus king kaurasan na ita, ligalig depa, piglibak depa, marokan depa. Bakit? Aldo, Sabat, kanu, ita. Baluta naman po tang Sabat, bawaling magobra. Karing Hudyo, ala na pong migit pa karela, nunay mo ring batas. Mahulagala ring batas karela, tutok yan dala talaga Ne po.
dapat naman po makanya ning panlalawe na ning Gitong Yesus. Nano po yung payabot na ning mipas sa ebanghelyo king balang metong kay katamo, sugradong mumunayang paneing tao, ne po, itang lunos tamo, itang pakaluluta mo, ing lugod, ilaring mas matas kesa king isano pa mang batas. Nga na ning ginuking mipas sa ebanghelyo, may gawaya ing sabat para king tao, at aliwa ing tao para king sabat. Ulitan ka, ganito, maging malino, yaking balang metong kay katamo. May gawaya ing sabat para king tao, at aliwa ing tao para king sabat. Buri ng sabyan, dapat paneyang mumuna ing tao. Lalong-lalo na ring mangailangan na tao. Nakakalungkot man pong sabihin sa inyo ngayong panahon natin ngayon, abasa kay niya, balitan kaya rin, kahit pagkwentuhan miya, kaya may kakapadada pa rin, po rin aliwag kakaluguran. Ing Pilipinas, menutang yang pilang trilyon na pesos. Ban kanita, mabaksin lamo po, ring dinala na milyon na Pilipino. Balo tayo yan, may kad, ning kaya yalben tayo, karing balita. How many trillions of pesos? Ing inutang na ning bansa mo, ban kanita ring 100 million Filipinos mabaksin la. Pero apansinan nyo, ding vaccine na daratang kay katamo, halos donasyon lamo. Amanibatan ka rin aliwang bansang magmalasakit kay katamo. Balako sa mo muna dapating tao. Nung munaya dapating tao, huwag mo munaya. Pero etaya sana yuyuna ing kay katamong bulsa. Nakakalungkot lang po. Ako po, Kenny King Parokya mo. Kenny po, King St. Jude, lalong-lalo na po tang siesta time. Ne po. Den po kasi nga be ko King Kumbinto, po tang balod ang magpainawa ko, nang kahit talaga nanggangating ating bisita, emergency, urgent, dako rugo kisingan. Pero niyang amanan-manan ko rugo, ining tao, palan niya de, kad kong sibyanan, ako, ang yang balo yung papainawa ko, alawuna ninggat panapon hanggang alas 3, nung mamamatay rugo yung tao, managalan tamong biye, ang yang malakak ko, matudtud ko, katukan yoko. Ako, bakit? Kasi mas maulagaya po ing tao, ne po. Mas maulagayang biyaning tao. Nung iuna ko ring mangailangan na tao, makasadya kong paistorbo. Nung iuna ko ring mangailangan na tao, ing lawan ko, aliway tang nakuha ko, nune itang adake ko. Nung iuna ko ring mangailangan na tao, aliway painawa ko, ing sikaso ko, nune itang agyo kong magsakripisyo. Umpisan tayo po, ing 3 na. Ning kekatamong tatang, ning mabilog sa Santa Iglesia, ing patron na ning banal kapulungan, mabilog kapulungan, Iglesia Katolika, San Jose. Pansinan nyo, biyaya liwata mo panlalawe ka ring bagay-bagay. Balo yoy San Jose, nung inuna ning sarili na, Pepa Brenay Maria, palagay yo, tintang kaligtasan, ala. Pero inuna ning kapakanana, niting maging asawa ng yang balo ng eyak kaya, ing daralana ning atyana. Kumbaga, mas linawe ng Jose, itang makakayap kang Maria kesa king sariling kapakanana. Makanyan tamo mo naman po sana. Na po, nung iyo name, ing kapakanana ning kapara mo, maging kalupa me, ingapong Gino. Po, tang yuyuna tala pala rin mangailangan na tao, maging kalupa tayo pala kanita, ing ginuta mong Esokristo. Pagana ka po, lugod, lunos, pakalulo, ilaring mas matas kesa king isano pa mang batas. Talakad kangan pa. Kakaluguran, balutangan, ingnong alang danom, ingye maging imposible. Kapamilataning danom, ning binyag, naging templo na katamo, ning banal ay espiritu. Karing balang kaya donan, ngayongan pong maniga po, Ginoo, itugtog mo kay kami, ing danom, ning grasya mo. Ulitan niya po. Ginoo, itugtog mo kaya kami, ing danom ning grasya mo. Para king Iglesia Katolika, pasik na nga sa ning espiritu at magdalayang dibinong biye, karing sablang tao, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, itugtog mo kay kami, ing danom, ning grasya mo. Para karing ministro ning Santa Iglesia, kapamilataning karelang halimbawa, ayagyaglo sana ring tao,
king metong amalalam abye espiritual. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, itugtog mo kaya kaming danom ng grasya mo. Para karetang mabibye king espiritu. Akwara sanang akit, ing kakaluluwan da, king bye espiritual. At lumapit da king espiritu ning Diyos, ban apaunlad da, ing bye ning karelang kaladwa. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, itugtog mo kaya kaming danom ng grasya mo. Para kaya katangan, ari ng tasa ng pansin, ing ita mo ring mabye templo ning banal ay espiritu, aming tampanang asane, king bye, ing kaya katang pangabinyag, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, itugtog mo kaya kaming danom ng grasya mo. Iabetala mo naman po, karing kay katamong panalangin, dating makatuking kayadwanan. Paraking kapasalamatan, daring familia ng Sardas at Luz Medina, familia ng Ismael Ocampo, Inenita Figueroa, familia ng Freddy Carlos, Christian Ocampo, Nila Guerrero, Loreto Bagsik, de Mr. at Mrs. Philip Noel Montero, familia ng Rodrigo Ocampo, Armando Polintan at Josie Angeles. Paraking anibersaryo ng kebaitan dari Claire Paldeng, Evangelina Giana at Rico Ocampo. Paraking espesyal intensyones dari Leila Abiog, Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, familia ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, Marie Cris Paldeng, Mercifel Arce, familia ng Yolanda Ramos, Catherine Paldeng, Ani Razon, familia ng Derek at Flor Sanchez, Trina Yazon, Mary Jean Chongson, Julie Ann Guevara, Ralph Benjamin Basilio, Mary Manette Pineda, Joed at Karen Joy Dimitri, Rica Day, Daryl Francis Sanchez, familia ng Michael at Nida Urquico, familia ng Francisco Calilong, Ijedro Azarcon, Nestor Dait at Nenet Valdecantos. Paraking malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Reverendo Padre Jesus Layog Jr., Cecilia Quiambao, J. De Asis, Antonia Guevara, Jesus Navarro, Romnick Nidar, Gloria Arevalo, Nilo Udan, Emilio Guevara, Doktora April Helen Gozon, Ana Benitez, Dick Ong, Corazon Gloriani, Maria Nicolay Rose Santos, Lilia Valencia, Lucila Mago Nagit, Lynette Miranda, Nancy Hidalgo Ocampo, Eduardo Martin, Pauline Kerr, at ding sablang kapatid tang masakit. At para kingalanang kang kapaynawan na rin kapatid tamong mayango na bye, lalong-lalo na de Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano Senior, Celerina, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Mariano Campo, Julio Velasco Jr., General Amado de Mata, Maika Suarez Zarzuela, Jun Gomez, Josdado Manansala, Jose Gintu Sr., Danilo Canlas, Doktora Lilia Cabrera, Fe Baluyot, Clarita Ariola, Nancy Ocampo, Roberto Pacheco, Mico Española, Edgardo Arteza, Emmanuel de Jesus, Ofelia Atlo, Teodoro Amante Sr., Glenda, Brenda, Jose Glenn Amante, Esther Sotero Lopez, Ronnie, Jeronimo Sabillo, Jonah Barrera, Jacinto Gomez, Doroteo Carlos, Apolonio, Maria Malonzo, Hermenegilda Carlos, at ding sablang kaladwo kim purgatorio at detang ala ng makaga na kapakarela at makanyan mo naman. Para king kaligtasan ning balang metong kay katamo laban king COVID-19, para king malagwang kapaldanan daring kapatid tamong miyapektuan kaniting coronavirus, para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatid tamong mituran kaniting pandemya, at para king kaligtasan daring kay katamong ganaganang frontliners, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, itugtog mo kaya kami, ing danom ning grasya mo. Ngayon ipod bantayin sarili tang kapagmasan. Uy, pamingatsupan wa, may bayit kami keka anting anak mo kapamilataning danom at ning banalay espiritu.
Sumulong kesa naging kay kaming kasalpantayanan at ay biyeme keka ing kapurian at ligaya. Itingan po aduan me king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Lipuri ka, ginong Diyos, ng meto sikluban, uli ng kekang kayapan, tinggamiting tinapay ang pagmikeka. Tinapay ang bunga ng gabun at pipagalaning tao para kay kami, magawang tinapay ng biyan. Mipuriyaing Diyos kapilanman. Mipuri ka, ginong Diyos, ng meto sikluban, uli ng kekang kayapan, tinggamiting alak ay ang pangmikeka. Alak ay ba't kingubas at pipagalaning tao, para kay kami magawang inumana ng kaladwa. Mipuriyaing Diyos kapilanman. Manalangin kayo kapatid, banay kayo katamong taon, matanggap ya, arapan ni Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan sa aning ginuiting daon karing gamat mo, king kapuri at kaligayan ng kayang lagyo, king kaya katamon ka sa plala at nang mabilog ng Santa Iglesia. O iba may miglalang, maging pamanganaw sana ning biyeming alanganga, ring regalo mong tinape at alak, apasikan kay kami ketiking yato. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Ing Ginume natili yake kayo, At keka antimurin, iyat nayo ring puso yo, makayat nano king gino, pasalamatan dayeng Ginoo a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dagang barati, at numan karino ipa Diyos kingalanganggat lubos mayupaya. Iting maula ng panahon ing grasya ing regalo mo king kekang familia, ban makapagbayo kami pilubluban. Dininan mo keng sikanan, ban padalisayan din kay kaming puso, ban asupil din kay kaming hilig, at kapamilatanan niti malaya kaming makasuyo kay ka. Tuturo mo keng mibyebye kaniting lilipa sa yato, kabang ding puso mi makayat nala king mapupos sa yato. Ulinita, kambering sa blangkoro ring anghel karin banwa, daralit ming kang ligaya. Layon makyabe kami kinalangtok ng dang pamamye kapurian keka at namingang sasabi. Banal, banal, banal yaing gino, Diyos amayupaya, mit mo yaing banwa ting yato king kekang ligaya, hosana king kakatas-katasan, mapalad yo ing daratang king lagyuning gino, hosana king kakatas-katasan. Tunay kapin banalo ipay kay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king Espiritu mo, ban para kay kami, mariali ng katawan at daya ng Ginuming Jesucristo. Bayo yami daon ko sang loob king pamaylas at kamatayan, kinuha na yung tinape, at pepasalamat ya keka. Piraso ne at binyane ka rin kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Itiing ka na akong katawan, amidawon, para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ning apunan, kinuha na yung kalis, pasibayang pepasalamat kay ka. At binyaning kalis karing kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minum ko kanite. Iti yung kalis ning kanakong daya.
ing daya ning bayo at talanganggang tipan. Amibubu para kay kayo at para karing sablang daw. Ban kita may patawaran na rin kasalanan daptan nyo iti, bilang gabi gaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbandayanan. Kristo meteya, Kristo sinulbiyang mebye, Kristo datang yang pasibayo, king kawakasaning panahon. Inyang ini gaganakan miyo ipa ing kamatayan at pamanyopli ng mebya ni anak mo, daraon miya keka iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming pagamwa mo, kingi kaming ansa ng may sulusulo, king katawan at dayang Kristo tipuna na kaming anting metong ning banalay Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu ban may ganap yaking lugod. Kambe ng Francisco ake kaming Papa, i Florentino ing ke kaming Obispo, ipasiano ing ke kaming Obispo Emerito at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding anak mong dinorma, Jose Senior at Danilo, ay naus mong meko na ketiking yato, ang tiningking binyag, metela kambe ng Kristo, mirakayanan la naman sana king kayang pangasubling mebye. Ganakan mula naman ding kapatad ming bebay nawan at manenayang subling mye, at ding sablang meyang unabye. Tanggaban mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bye alang angga, ban kaya be ng Maria, ing Birhen, induning Diyos, kambe ng San Jose, kayang malugod at tapat ay esposo, kaya be ring apostol at ding sablang santo, isan Judas Tadeo, o kay kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian king keka baning banaun, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambena at kaya, himpang mayupayang tutukagom ning banala Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangka. Amen, amen, amen. Ngayon po, timong anak ng inampun, ning kay katamong mapamakalulu at malugod agino, maus tamong inikeya karingamanong tiro na kay katamong. Ipamihat chupa noa, misang ing lagyo mo, datang ke kami, ing kayarian mo, mi pamintuan ing loob mo, ketiking yato at king banwa, mi pamintuan ing loob mo, ing kakangan mi king Aldo, ibiemu ke kami, ibiemu ke kami, King Aldo ngeni, hati patawad mo ke kami, ring salami ke eka, anting pamamata wadmi, karing mi kasala ke kami, emu ke ipay saul king tuksu, nune ikabuski marok. Ikabas mo kami o Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king banaon me,
Banking kasaupaning kegang pakalulo, parati keng mikabos king kasalanan at miligtas king sablang galigaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangapos. Uling keka ing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanangga. O ginuming Heso Kristo, sinabi mo karing kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Emo sana babaliktan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan me ang ponbilugan ag pangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At keka antimuri. Ipakita po ngayon misasan metong tamo, king kapayapan ko kay ngayon sa blang. Kordero ng Diyos, ang milalako king kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, ang milalako king kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, ang milalako king kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kami ing kapayapan. Niyo ingay katamong mapamakalulu at malugod ang Ginoo Yesu Kristo, yung kordero ng Diyos sa milalako king kasalanan ng yato, mapalad na ring mayaws king dulang ning kordero. Ginoo, matampang tanggap keka, dapat ikasmiyang amano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
na at payuan ding banal mong sakramento. Idala ra naman sana kay kami ing saop mo at iyatad da kami king kaligtasan. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Siklatangan po. Ing oratio imperata. Manalangin tamo. O mapamakalulu ampon mapagmalasakit ay ipame, lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan me. Aduan mi keka, ingkambila na tingatan mo kami laban king COVID-19, amig dalang dakal a kasakitan kaya kami at may kamate na karing dakal a tao. Aduan mi ngeni keka, ing baliktan mo kaming mitmong lugod at iyatsat may kaya kami, ing makayulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasignangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ng tabayanan mo la, ring taong mi tutukan maninton panulo para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mi la, ring pekapun ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, ating gawan da iti e makasalikot, at bukod mong para king kapakanan daring memalen. Bendisyonan mo, ing sablang pa magkapilit mi ban mapupos na iting pandemya king bansame. Ipanalangin mi la ring doktor, narsis at ing sablang lilingap karing mi salunan. Ban makasuyo la karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasignangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra king pamaglingap karing masakit. E mula papuren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo la retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, betang may hango na biya. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe para king ikakayap na ring sabla, at ban makasahop kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyus kami ngalang kasasagkulan kaniting krisis, layon tayra na kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na hindu ning Diyos. E mo sana pisawiling aklismikeka king kakulangan me, nunay bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib o maligaya at kanwanan a Virhen. Amen. Virgen de los Remedios Indu ning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. patulunan ming San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluwan mo kami. Inginu manatili ke kayo, At keka antimurin. itukuyo ring buntukyo at manigapu king bendisyon ning Diyos. Panwanan ako sana ning Diyos, king balang regalong iba't banwa. Amen. Papanatilyan ako sanang dalise at banal, arapana kapilanman. Amen. At katmuan ako sanang lugod, karing sablang dawo. Amen. At bendisyonan ako nga ning Diyos sa mayupayang tutu, ingip pa, ating anak, ating banalay Espiritu. Amen. Ing Santa Misa, may yari umen ako nga ngeni king kapayapan at lugod Kristo. Salamat king Diyos.